O te o folofa ma whaatalo whaatu Samoa I lau mai moanga le taimi o le ao a uli. Ia, maratu fo iwa whaiva e selo pepe I lau mai mo mai malau sila mai. Ia, wae le masania I ona amatantu I le tau le lua. Ia, le tātou porokalame o le tautai ia e tele na masania I vai aso te Tasi. Ia ui o lea. Ia, se I whaatalo wha mua na fa mai lo le seunga ma tulanga fo yo nai swinga o le nei aso e tu sai ma tanto proclame pe ona masania ai o te fa talo fa o folo fatu lima ma fa felo ai fo lo to ia ma lo to ma malu ma se fo de sio ma fa yo na ma u le tanto fa se lo ngare de taimi o le ao uli e ia ma to ya o te ro nei ma lo le ngalu lue ma tu fo yo le to aso le nei fa ngalu nga aso vai aso really ia on amata fo le tanto long weekend ia le fo la sauni tu ia ia wa pi pa wa ne yo aso ti o le to te ia wa le fo la lo fe ngai ma sauni tu mo fa nga malo lo ga umi wa aso malo lo le aso ga fua ia le tanto labor weekend mo tanto fo I nei ia me fo Australia io che ro fo po fa ngi labor weekend I Samoa wa umi fo I se ta tele o to lo po to fa la va Samoa ma fa ma malu ia ai malo lava le folau Samoa ai le tei before I o le aso o a ngā luenga whita I tunga iai o nisi ia sa usu le lima le vave au te lo le ua mana vai le tau le lua ia ma le te au le lua pole afo I le lua niso I la tau sa usu nga I le valu ia le o toi mabau o na mana va foi lea ma fasifo se unga le aso tulanga o ngā luenga me se foi la tau sa usu ia o nisi foi o lo fai vai ainga le tei mo le au huli ia pe o le asahuni foi ia awale se fipo kama foi le ala tu te nei le lua e mana va por se fulu na nei le ala vale tulanga o lo iai o le nei taimi malo le tutua malo le nga lulue malo le fato to fatalo finisio lo ilunga le proclame a una moto le pau si lo fia ia ona I swinga o le proclame o le tautai ia le nei aso o le ala isi tanto proclame pe o masania I le tau le lima le afia file nei ona I swinga ia I le onanga fo ia mai se mo nei la vaia I Samoa ona e isi tanto fa sala longo fa pitoa ia I Tasi o tauvanga ale CrossFit fatu toa po le Toa Games CrossFit competitions ia le la e ye fa mo o le tanto BluTV wala onanga I Samoa la te ia le tlinga ia va ai na Folasa ia male fionga ia misa ia fasala lautu sa o mai le competitions I le tau le fa I le afiafi ana nei ia le toi ma fo ona amadalia le ia ma fa wa I lava ma le tu fo o ta longa ia CrossFit wa isi sila kama fo ia le e tele na saunungo televisi le ia kama fo Ninja Warriors mai maka ko kamanga ta ba fo ia le fai to inga tangata fit pe yo e faale ai tele ia ko ngale ia song ia vo itong sia yoange e fa le wori ia o anai mantene e faale o nai maleota ele kaule ia o ko bele ai tamana pio Ninja Warriors kama fu ie le le ke kamo e fai competition e fai team ia ko wa e rungo me maurunga ia ko sole maia maululalo io maululalo le ala vai wa uma ia tamo mo lungo me se fatu lo te tau vala tuai ai manatu ai tatu tele I korosia tu Samoa se I tau fesiringi antu le to fava ai wo te lo pe o la wo fantasi atu tap pena fo tu langa le fa mo le fefena nei o te fia fa fetia tatu major sponsors tu sai fo o le lango soina o le fa mo mai se o le tatu o nanga I le aso ma le aso le Tasi Market ia fa tele le onanga afa yo tau sa ili ai o e pe tele o lopo fe kua ia tau mafutanga o le nei weekend ma le long weekend fa tau sau ngiau fe fa tau maini na iau ia felesi fa tau maini na iau ula ia o le lau mamoe pe pa mamoe si muri pipi ia o tamafo ile lo la o fespo masima o ka io o tele ai na fo tele to si so fo marloina o pe o ka o ko ma fai ai te tango lai nai le Tasi Market le gi ai por damale I papakula por le tama fo lai o masi road le tu mai le fionga le sa mar fretua
tamalana e te to o manga i le long weekend. E asi si whare o loa i lo mawhawhau, Tasi Market. E ha o le mentua number 1 lava i o loa mai Fafo, Samoa, Fiti tonga e mai se o Aotearoa nei. Le Kiwi, Cheap Cars, e nai Great North Road, i Gleneden. E ha wala au tātou numero nau tu ina tulunga. E ha awa fo i le tūlanga i se Tavale, angana tā mai se fo i le lei le pendisini, fou, manaia, ave i Samoa, e lafo fua le vahenga, e whaateti e fua i lungo le vaa matulaga uma whapena whafsota i whitilainga i aulungia. Pacific 40 Maritalo Favauja, whionga i leo pepe, marwhatua ia whalute, ia meso le au unanga, ia wasoo ai Samoa, whaise voucher whaatau e piki Samoa, soo se tua inga o loa, mai lava i tau maftanga, la ia o loa e fausi ai mo te malawa, tonginga o pili o vai, mo li, ia pili o a onga ma le tele o tūlanga whabena, ma whai o na whaia ile au nanga le Pacific 40 ma le talo whawautia whaaftai tele fo i le tātou mo te Samoa. I vai tele ona o le langolongo suina, e mese fo le tau au nanga. Ia marisi o tātou sponsors, masania i le Oceania Career Academy, ia ma le tātou Rusila Realty, Property Brokers Realty Samoa. Ia, njo e whare ma whaatara noa ngai le aso le nei, ia e peitai ona i suinga, le ala ua whaatata mo le aso, mai aso fau. E fio mai aile, e fio ngā tama i taipule ia Lucila. Ia, e whaifo i se maitala e tusai fo i ni update, whaatau ngoni whanua, mani whale mo Samoa. Ai, orisi vaenga o leu te tauri maina. Ia, le tusilea, le tusilea na whao o mai i le mantou officers tei mo le detail. The road less traveled. O le tusile nei tusia Evelina Aupito Juliano Williams. Mo to telo o to e mai se ia tina. A whapea e te fia mana o fuilele e te whaitau e wha tupulangona e le journey foi ia marisa valinga a le foi tua fine po tamari o le atulu. Ia e te mauala e lunga i la porkalame le tātou tusilea. Ai ona o le ale isi tātou tautai ia e le fiafi. O le mea lea amatarve aso fau, le aso lua. O na whaanga aso lua ina ia ufesili. E te ono manu malo e le tusile nei. Te whaitau wai, te lele oa ma se sosia o lo i te tonu. Fiso soani lau sa valinga. Afa o afu ini whainga tā. O a umani ti o whawhitauli manisi e te manu malo mai, te fia manu malo mai ei mawhainga whapena. O lo i eise oa i te tonu o le neitusi. E te mau fo ilunga o le vainga fo le Amazon. Books, le lai wa ile tusilia. Yeah, I was given 5 books, so I am willing to give them away. I see tato amata le vai sofo. E nei visili. E ai o nga mo oi. Mai le to fine politina Evelina Aupito Juliano Williams. Se ka korosi Samoa. Se tato korosi Samoa. Le o mo so ta inga male to fava ai. Yeah. Se I pole se tūlanga wa yei tāpenanga voi. A wale alo atu I le CrossFit fatu toa po o le competitions le whanga soro le tā o le wha. Whataro whatu I lau tō whawa ai le nei taimi o le awa uli. Mai tau watu o matua pisi lava le tātou au unanga I Samoa ono le wha moe moe la ua lunga le nei vanga le fiafia le Toa Games CrossFit competitions. O mai tāpenanga mo le wha moe moe I le nei aso lau tō whawa ai. Aloha te Asiata ia o loo muli mawina le tūlanga le ilo I tapenanga le vaenga le o loo whatautaia ia le tauvanga le nei o le tō competition o nei tausanga luafe lus fululua. A pēlau fwe o na silafia o le tauvanga muli mua le nei o le tō competition talu o na tau tala tātou wala wa ia le masina o kuso. O le tausanga le nei ia talu mai le luafe sifulu malaiva. Mo le silafia o le I tali atu la sili le tūlanga le tapenanga Asiata. O le tauvanga le nei, e whaila vai tausanga te tasi, e whamana tuaila so whanau, ia o le tātou toa, ia o le tātou CrossFit. O le ala ua aulia nei le fitu tausanga, ia talu on whawaina ia le tātou whale tolengi le Vaetele, le whatu Toa CrossFit, ia chiemi inai Vaetele. A le tūlanga ia le tāpenanga o mai le show. Ia lo mo le mawina ia le lava tāpena ia o le tātou organizers mai la tō lo whatautai ia tāmsanga nei o le winga whaamtalanga ia e fua I le tūlanga o le ua iai ia le malai le u whaatino I nai le wha moe moe
e whapena fo'i ia tātou Businessum Company le ua tu mai la tu tau aulongrang ia ua fo'i ia le whamoe le tō competition le lua whi luas fumale lua e le ngata lena a o le fo'u mole mawina inisi o tātou au whawau malo pio nei au mai pango le ua tō ai tau nuu ia i lau whanua au wale whamoe i le awhiawhio le so. Okay, malo lava haftai. E to fia nisi o le an tau va po o ni vaenga io e to fia o mosi tau fai numera o ila tau o le an tau va ile nei tamru sanga po le nei competitions anani. Tu sai mas pepo fa matalanga luas ful fitu tatu au le ua le stalaina i le tatu tau vanga le tau sanga lona wingo se foi numero tele pe a fua ia i nei tau sanga talu ona tapuni ma loka fo ia tatu tua oi fa va malo ia le ua toi amtaina le fa mo nei le toa ia lo fa pena on tau la mu ai ia le pule fo ia le tatu toa ia le tatu crossfit le fa Toa Crossfit ia le sunga ia Brandon Sefo i le tau mawhai tu whaatasi ia le rei wha moe a mese foi o le whapaanga manisi foi o i la tau. Va ai fa mole o ani vaenga lautongia fo i le o lo anga ia i le wha masino ino le tau vanga le nei a wa fo i le fonga mai moa la tunu. Asiata e fua lava i le tūlanga o lo iai e talonga ese mo le silafia ua lua aso leo wha tūlanga i le tātou tau vanga le nei o le aso mua le nei le ua a matai ma lonja le tātou wha moe la solusu tasi na sreile o le aso muli ia o le aso lea e taulunga ma o le aso na e loa ai ia se au lea o le aso mpini le fatu ai le toa competition o le tausanga le nei ma le silafia o le talonga leu amata lia i le aso po le tātou event mua pe ona tau tangatara i mai leo la fa tau nuina i tātou malai talo fa va malo i le apia pak e tau lola le apia pak ia o tātou tilo foi ma ava vai foi le tūlanga ia le malai atoa le malai tamoi ia o nisi nao o event leo la fa tino i le aso ia pe o se tamu enga foi le tau fituli e faila le sina vaenga ia pe tongi le sawa o le au foi le sawa le tūlanga i taimi ma vaenga fa pena e ia foi la le si vaenga o le event nei ia e fa pena fa tino ina i le tātou chim ia i nai Vaetele ia o le a whaunga ai tātou me foi ia me sisi o me mawha vaenga whapena ia o le si foi lana vaenga e ono tongi ai ia le whamoe a o leo telenga atoa Asiata o te loa le a mai moa mai pea ia i longa le tātou live le nei ia i le tūlanga ia i le whaanga solonga o isia tātou tālonga ia e mai se foi o nisi o criteria ia po vaenga o le a tongi ai ia le tauwanga le tau competition o le tau sanga lua filus furuma lua. Ya, malo haftai tele lava. Ya, maratu le atoe mo wasi tanto fa poponga me se foi le amatali o le tanto tabu sanga le ta o le fa. Le tau vanga le ta le fa. Ya, ai bole dei bi fa tai mo le ta so tainga la to tu atu o se fa uma na fa le ya ta penanga me se fa pinga o camera. Ya, alo fa tele atu so foina. O le nana le tanto update na la ta mai mo le dei bi amaratu. Da le fa ia ona amata leo fasalalonga le tātou Bluwave TV e tuina sa o mai ia le foi fa moe le foi nga ia si tau sila tuai le tau vanga le fai mai ia po foi o keep up lo na fitness matulanga fa pena ai nga foi le ia tau vanga foi le pe amata mai tongo le team matulanga fa pena ai te tonu le lo to malanga ia o le ia lo tu tātou foi long weekend o foi ni fa moe nga ia te tele o le alo loma ia auri tiele tua ai ave foi le dei por kala me moli tua i fa manu yanga o le aso suifua ia o le tau sala foi po le la le yo le matou foi ainga e me se foi o se a fine ia le tamaita ia apu liu Janice ete ia e antoa ia ilo na lua se fulu tasi tau sanga ia la sola tai le fa manatu inai ia le luas futasi tu sanga o le fine ia famnu ia le tua me se foi o le faftai le tua te lo tu sanga sa valinga io ia e o vale am fa on ka e o ai de per se vat ai ia langa le yo le tua ia famnu ia kana por clam le tu te ia ma ia le me se foi man tu o finga luenga ia famnu ia tua i lo wa so soifu famnu tu nei le so antai au ia manisi lava wa so soifu ma lava o le maua a fai o so waso soifua o nei po le aso tae po le weekend fo fa mani atu lo waso soifua lo waso fanau ia il proclame ale Tautai ia e mai Asiata mai solo ndanga le Bluwave TV a wore ngalo e mo umi ka ko le aso fua
e aso fu fu la amatai fo ia fa mo so manto wa onga le lupe fo va ese ile te talaina lo manto wa pisa I 5 o Dara Road ile a fole fitu le taiao ale fo iso me te fai le nan taiao fa pe lai te yusu ia a fe mai tanto fie fatas ia e moli ba winda fo ile fa mo tala lo ina ile manto wa tanga te tau ia o le la e le aturu ia ila tau fo I ua tapena e la tau te la ina ia ma tau aveina I mamalu tau me se foi ia o tulanga wale soifua o na mara soifua tua ia mola vai lea ina nei taimi o le auri mo le tolo faanga mo o to uma aloi manu le alo antu le long weekend a o ta fa ma tua tau tuana le fana tau tuana le sami tulanga I vaitafe o na I ni fa le lave ono tupu a wali tia mau fi malu ia a lo folo tato mtai sili langi e le statu wan tau te ia e le tau le lima ai o le tau le fa o le amatai fa sa logo tu sa o wale tatu fa moi Samoa good luck all the teams le fa I lo mai le to fa va ai lo fa ingo ila to ia sanga ia ne ai o le tai ai le mo uma ne va se lua pe alo ke vai o le tau va fo ia na le to fa misa ia o mamana ele le ia sela I jesi ku e ungi sela mai lu mo TV le va ia to all the best good luck Maria Samoa le fiafi tanto filo I le vai so fo le so lua tai tai atu lo to si form so all of vai soifua mai Maria I always advance, say how I fail, you know I stand. Raising the bar, I gotta expand. Top of the charts, I'm setting up camp. Pounding my stakes, I put on my tent. Shoot for the stars, they fall in my hand. Stick to my guns, I don't even flinch. Can push all you want, ain't moving an inch. I rarely a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market Tasi Market e le ngata I fua whatoanga e maua foi ia fee ma isi me tau mafa mai le moana e peo na ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue foi ia soi Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. ai whawhetu langa o whaalawelawe E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ainga le lei ia leo le pama. E le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. e maua foi ipu mo whaalawelawe in bulk I le Tasi Market Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties.
Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.crest. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless.